July ni somni sang ni somni paruk tho tan ni ania bazar clear tu te chibai ule US le Iran in dong la chuan zi om lam a in zual lama pan zela inrin nia Iran missile le drone ka chuwa wangin Jordan rama US sipai pani an thi ba ka sipai pakhat dang omna chin hriat ani lova hliam po anom nual boka hei wang hian inrin ni zan le ni min jing in kar khan US chuan na zok in Iran na bei chun zom le a US yana zan zone in Iran hi zan riata bom na ni ta a chol mai an la tum mel lo hle ani inrin ni zan le ni min jing in kar khan Cencom chuan Iran sipai ten tuipui kam ven na ta na an man ro poimo te an bom sakti sain an air defense missile le drone da na mun te pon bom tel ni in an soya IRGC ten US military base an bei thina top thei nan le an chakna ti tom nan an bei zel ni in Cencom chuan an soya ni US bei na wang hin Iran ram chim lama chuan damdo in sang anin thiar chuaka school exam nei lai te po an chol ri ani US President Donald Trump chuan Iran hian air defense po an nei to lo ti a soi thina a soi dika ninge yang US thona te chuan an du na lai an bom sak meka Kiss Island na om te po in jet fighter ri an ria chuti lai chuan Syria khopuya po US in do thona te hian bom an thaka Syria ki Strait of Hormuz venata na Iran in an manani wangin khopui poimo takani wangin US hian an beingor hleni Iran chimlam tuipui kam khopui lian Bandar Abbas baka Kesam Island te po US in do thona te hian an beya chimthang lam Khuzestan province a Sadegan khopui bula po boman thak boka helai hmuna hian Iran chuan nuclear chakna manga electric siam na hmun lian tak Darkhovin nuclear power plant siam tuma man lak mek na nia International Atomic Energy Agency IAEA chuan Darkhovin plant hi US in an bom thu le an en fi adon thu an puanga Darkhovin hi bultan mek chawani wangin nuclear jungjam engma alom lo ni in an soyani Iran point Nimin Khan Gulf biala US sipai hmun ten bei chun zom vele a Kuwait chuan drone tam takin beyan ni thu an soya Kem Al Adira ral thuam da na hmun le Ali Al Salem Air Base a air defense radar te chu bituman nia Kuwait ram power siam chuan le tuiti thiang hlim na hmun po an bei le ani US Cencom hian in rin ni zan tlai to taka khan Iran missile le drone bei na wangin Jordan rama US sipai pahnian thi thu le pakhat danga chin hriat lawa om mek thu hi an puanga heba ka hian US sipai palin hliam an tuara Jordan damdoina reilo te en kolani nu an chuak le ti an soya chuti lai chuan sipai pakhat dang hliama tora wanga damdoina en kol po chuak le to ina duty le to anti heng sipai thi te le hliam te ming hi an puang zar lawa Cencom chuan an chung ten hril thu le mi pui hriata an la puan zari lo thu an soyani Iran chuan Nimin Khan Khuzestan biala Avaz khuwa MQ-9 drone pakhat an ka thak thu an soya US nenan boi tira tangkha US drone za som nga chuang an ka thak sak to a heng zinga hian MQ-9 Reaper drone som thum chuang tel thu an soyani MQ-9 Reaper drone hi tunlai khowela sipai drone thaber zinga mi ania an bitum diktak bei the ni baka borua ka anom rei theya en thak na man ruata na man tla ka ni boka US sipai te hian an mangtangkai hle ani heti la hian US President Trump chuan Iran in MOU an zom to don lo ti an puan chu enga mangai lo thu asaya atumber chu Iran nuclear ral thuam nei tir lo wala ni reng thu asai Nimin Khan Iran ram chim thang lam US in do thona ten bomman thak na Khuzestan province Salan biala magnitude panga na in liranghinga Iran Red Crescent Society chuan he lirhing hi leinoi kem som pani vela tanga in tran ni in an soya lirhin tran na hmuna chian na thlendan tur hretur le atulanga chan chuan na po thokngal turin an mi te an tir ti an soibok US in do thona ten boman thak mek laya lirhing le hi Iran mi puite tan van duaina thua ni ania ni zandar ko thleng khan lirhing wanga chian na thlen thu report ala om lo ani Iran hi Arabian le Eurasian tectonic plate in to na laya omani wangin lirhing an tuar nguna abik takin Khuzestan Kemansa le Hormozgan biala lirhing an tuar na sa zuala chuti lai chuan lirhing na takero an tuar tam lo thungani heti lai hian Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan US ne na inbiak na chu hlo thlin theina chance za som chau po ni se an chun zom don ti asoya Iran chuan US ne na inbiak na nei zealand du thu aron soi chuak ani inbiak na chun zoma du thu a soi chungin Araghchi chuan Iran in US arin lo thu asaya
US chuan in biang nan thu soiten bo che thin ti mit nge an mu me ka wangin US lakarin nan ngat thei to lo ti asoya chuti chung chuan in rem na kong zo turan in hon reng thu asoi ni heti la hian Iran missile le drone ten an ram then Jordan an beizel awangin Israel po lungmuangin an thu thei bik lova Israel Defense Minister Israel Katz chuan Iran chu na taka warning pe in Iran in an bei chuan an bei le tur thu asoi ni Nimin Khan Jordan sipai te chuan Iran ramatangin an ram khopui akhaba panin missile ron thlo thu le an lo ka thlak thu an puanga hemin nu hian Israel Defense Minister Katz sian thu chua siam ve ngalin Iran hian Israel ram lam hoya missile an ka pani chuan keini chuan kan chakna zongjong in kan beilen ngalang atia Israel chu man in veng tur le mel ma bei turin a chak tok ni in a soibok US le Iran in kar in borua ka lua khat nia chu wangin tun lai hian Ukraine war lam point ngai vena hlo nep dewa chu ti lai chuan Russia le Ukraine in dong na pola top lo mai ni lovin azwal vezel ni in na soitheya Russia chuan in rin ni zan le nimin jing in kar khan Ukraine khopui Kiev chu ballistic missile mangin an beya Ukraine Foreign Minister chuan Ukraine war tran tira tanga Russia in Kiev khopui ballistic missile manga ka na satber tum ni in na soyani nimin jing lam to khan Russia chuan Kiev hi dar kar khat ai tam missile in an ka pa Kiev khopuya hian mi pakhat thin mi som paruk velin hliaman tuar an tia Ukraine police te chuan Kiev khopui district paruk chu missile ka ni thu an soyani country advek angin Ukraine in do hi kum nga tling to a Ukraine hian Russia ballistic missile lo ka thlak na Patriot Air Defense missile an ta cham tran to ni in soyani a chu mai baka tun na ya Ukraine President Volodymyr Zelensky an cabinet minister sik soya Anram Defense Minister Nilaya Bana wangin Ukraine mi puitele sipai jinga po lungoi lo na meg ni in soyani boka Ukraine mi puite chuan Defense Minister Mikhailo Fedorov an noya Ukraine sipai ten man son meg laya Zelensky an banta hi an soi selani Russia hian Kiev khopuya civil mi te chen na inte office le thil siam na hmun ten kap chia lir theite po chenwal ni in Ukraine State Emergency Service chuan an soya chan chuan na thok tu te chuan Sviatosinski district a in chimkara tangin mi pali an chan chua thu an soya Shevchenkivsky district a po in chim le kangkara tangin mi pakhat chan chuania chuti lai chuan mi pakhate ro thia chhar ani thung Ukraine Foreign Minister Andriy Sybiha chuan firfiak ten Ukraine ram khopuyan beile ta a Russia firfiak te hian an thil tian chhun zom zel lo nan na takan noran ngai ani ati Russia hian Dnipropetrovsk chu drone mangin an beya mi pakhata thi ni in helai bel tu Alexander Ganza chuan a soya Zaporizhia biala po drone mangin passenger train beyania rail conductor athi ni in Ukraine Railway Company chuan an soi boka Ukraine chuan Russia hian missile somli pakhat mangan bei thu an soya chungzinga somparia chukap thama se tamzo kan kap thatheilo antia hetila hian Ukraine point Black Sea Russia oil tanker pahnian ka sak thu an soyani soituangin Ukraine hian Patriot Air Defense missile an tlak cham mek lain US President Trump chuan Ukraine hian an ram chunga Patriot interceptor missile an siam chu ve phal sak mai thei ti asoya nimin Khan Zelensky chuan missile laka inven na chu an mamo ma saberani thu asoyani India ram chanchin luatu India ram zirna kalphung thak danglam le NEET exam paper leak wanga Union Education Minister Dharmendra Pradhan ban phu dani somni pakhat chung changhai to sonam wangchuk chevel in soive teang country atangin wangchuk hian Delhi khopuya jantar mantara cho angheya ataksa chau to hle nuwa in rin ni khan Delhi police te chuan Delhi High Court thupek in wangchuk hi a changhai na hmuna tanga la sonin Safdarjung Hospital an da luta Wangchuk hian a changhaya bansan du chuang lawani Wangchuk le ma support tu ta hian voin hian Parliament monsoon session nei tan ni ani wangin Parliament lampanin kong zon tuma he hingai ngam lovin sarkar chuan Wangchuk hian la son ta ni in Cockroach Janata Party hruai tu Abhijit Dipke chuan a soyani Wangchuk hian a chia le thariat na hlo lova angai tuam lo rualin Dr. Thiamten an counseling hnuwa po thil tuiri lampe kan tumpoina du lova ataksa chu chaw hle ni in Safdarjung Hospital Medical Superintendent Dr. Charu Bomba chuan a soyani heti la hian Union Ministry of Health and Family Welfare chuan Wangchuk a chung te chuan an pa hi Dr. ten enkol na than pek theinan
เรียดปุยน่ะมิงอันละเจียกดุเหลาอันเตียนี่นิมินคันหวังจุกันนุปุยกิดันจาลีอังโมจวนอปัสสัลจุสาฟดาร์จุงฮอสพิตาลจังอินอันมานี่ดูทัน private hospital ส่วนเร็มติตูรินเดลฮีไฮโกตั้งเงนะสาฟดาร์จุง hospital in medical test อันนี้แต่จูอดิกเลดิกเหลาปออันเรียดเหลาทูเล่อัน test result digital copy ปอนเป็กดูเหลาทูอาศัยบอกอังโมจวนดำโดยน่ะเฮียนันดูอันเจ็ดเวลปอพัลสักกันนี่ละวะ police จะจวงอินันเวงะหวังจุก็อมนาฟลอราริงวดปอ police สมทุมันอมนี่อินนะสอยเฮสาฟดาร์จุงสรการดำโดยน่ะเฮียนรินนักกันไอเหลากับปัสสัลเฮียนดำโดยเอ็นกอลนะมุลวะดานลวะอินเทรนนานี่จูวังอินไฮโคร์ทเนี่ยนะเฮมิจุงจางฮีมินเรลสักะสนามเฮียเจ้าเชียตักมาดำโดอินดังมินซอนสักตูรินกังเอนันนี่อติยาอันมานี่ดูทันดำโดอินนันปันเทนะฮีตู้ชุงกวงมาขับสักนี่เราเสละเฮตียงกัลพุงฮีเบเลดง่ายเราเสกดูนี่อติเฮตีลายเห็นหวังจุกเฮียนสาบดาร์จุงจังเฮียนกุดเจียกินเล็กขาทนชัวกะไว้นักองจอตูร์จูมีปุยตั้มเทียงเบอร์เตลตูระซอมินเฮฮีเฮรามินเจเลนน่าสวลไว้นี่นานี่ตีอินเฮเล็กขาฮีดานลวะมินคงน่าสาบดาร์จุงจังอินกะเจียกะกิตันจาลีกัลตังอินกะรอนทอนานี่อติบอกบาซาริโลทีระวางอินกันโลเม